Ke he pōnei, kua okioki e tahatangata ngāulahi ne tātu he metevek he okioki whāita puka mole. Ko whamole whawhitui anga mawhala he tau whakatuwhono ha Niue mo Switzerland. Whakausitua i ngā hua he komisina tokolunga ha Australia ki Niue ko lilifu ko Lewis Ellerton. Whakahalofalahi atu ke mga awa whiawhinei, ko okolo sana sione holo si hanei he tūlu to walatala tutupu ke lata mo e whiawhi. Whakamua ko e awhalahi li ko moale ne hoko mai e taha wakalele i ambulance ke tātu tātangata ngāulahi ke mūtu ko Nisilani. Ko e tangata nei taha he tau tangata ngahua ke he whahe malolo sino mo e lai maha ki hana ngangao, a si kumia tuai ke he wakalele. Kai kua iloa ai ke he okioke whāhitapu nei, kua moale hana a mui. Mai loa ngai PCA News mai he tau manatu whakakise hana a mga whaoa ke tau whawhonga pepa koe naka i lewa e hoko atu hana ki Nisilani si okioke ai e matuwhiwhine nei. Tuku atu e tau ui whakalofa ke hana tuku ua, whanau me mga whaoa katoa mo hana tau kapisinga ke he ongo he mauku nei. Ke he aholotu he whāhita puka mole, ke he maangalahi ko Wellington i Nisilani, ne whakamolia i e tahamaweheanga fōu he tau whakatuwhono ha Niue mo Switzerland. Mai he tau whakailoanga whakatuwhono, ko maeke e ikipole he whahenga hua tau tuwhungasia mo e special envoy he palemia ha Niue, ko lilifu ko Mona Ainu, mo Federal Councillor he Swiss Confederation, poko Switzerland Ignacio Cassis, ke whakamoli ke he tahamaweheanga joint communique ke whakamau e tau whakatutalanga whetuianga he tau whakatuwhono ni ua ha Niue mo Switzerland. Ko e motu ke ua fumatulua ki hanei ha Niue ko whakamori e tau whakawhetuianga me maweheanga mawhala ki ai. Ko whakausitua e ngā hua he komisina tokolunga Australia ki Niue ko lilifu ko Lewis Ellerton. Ke hea whiawhilotu ka mole, ko mai ke e komisina tokolunga Ellerton ke tau se taha whakawhiawhianga tau se ki vai o lama Cathay ke e whakamawehea ki moe whakaue atu ki he tau tangata. Tau lilifu, moe matakau ngā hua ne kua ngā hua ia mai he ua e tau ka mole ne whanonga mai whakamua ia ki Niue. Ko whakakise ta manatu whakauelai maha ki ha Lewis Ellerton ke he tau tangata usi ke whakawhetuianga mahuinga he tau whakatuwhono ha Niue mo Australia. Pehe mai e komisina tokolunga Ellerton ne manakua ia ke kamataha ke whakauloanga ne whakatupe he whakatuwhono ha Australia koe water mai wastewater project ato whano kehe mai ia he motu. Mai he ua tau kwa mole ne whanonga mai ia mai hana tau whanau whiwhine toko ua. Pehe mai a Lewis, tahai hana a tau tama whiwhine mga hawhakamua, ne whanonga mai ia ki Niue la he maha hana mana kai mahani me tau tangata. Kai hoko mai ki hao nei kua whiawhia ia ke whakawhetui me tau tangata me tau whanau he aonga he tau aonga i kiki. Ko whanonga atu toa ia Lewis mo he ana mga whaoa he aonga fua he whahitapu nei. Tō takitaki ni hea ngai komisina tokolunga ko William hana ko tōwhaanga atu whakamole komisina tokolunga Australia ki Niue he tau aho mai mua. Nei whanonga mai e taha ofisa tokolunga ki he motu he whahita pukua mole ko ia ko European Ambassador mai he tau atu motu he Pasifika putui aia Niue ko Shuchiro Sim. Ko mai ke PCA News ke whakatotala mo Shichiro Sim he whahita puka mole. Pehe mai ia ko e whenonga whakahi ko hana hanei mai ki Niue. Ko whakaustoa i hana a kato whanga ko EU Ambassador mai tau atu moto he Pasifika. Ko e whenonga ke ua ki hana ia he talahau mai e Sujiro Sim mai ki Niue. La he whiawhia hana mai whakaoe ko maiki ke liu mai whileweia mai e whakamawehe mai tau takitaki mai tau ofisa ngā hua he motu mai he tau whahinga hua whakatuwhono ke kehe. La he whiawhia hana whoki ko maiki ke whenonga atu mai ki sia e whahinga hua hila he motu. Ne langamatai me whakatupe he EU he tau kua mole ki he tau masini transformer ne kua whakaonga e motu he mga honei. Amana ke ia ke tumau e tau ngā hua he EU mo Niue he tau mai mua. Mua atu mai tau whahinga hua kua lata ke maua langamatai mo e kua mahuinga mai tau ngā hua he motu. Taha whoki a tau matapatu mahuinga kua mai ke Sujiro Sim kua hangau ia ke he whakawhetui anga ha Niue mo European Union mai tau tupe langamatai. Nā kai tua e ke Niue koe tā he tau motu ke maua tupe langmatai po ke tauna mai he EU.
Kua manaki ke whakangahua ke maweheanga Free Trade Agreement ma Niue mo European Union. Koe whakakise da mana tu whakaue he ambassador ke he whae tautau kua ngahua mai Pasifika. Ne ka mātaha na ngahua koe EU ambassador mai Pasifika he mahina ha sepetema he tau ua whehong frumahiva kua mole. Kua mana ke ia ke ngahua ki Jakarta, Indonesia ke kotowhaanga koe EU ambassador ke ASEAN, Association of Southeast Asian Nations. Taha he tau matua tuwalu ne ko anofo mai ke he motu ke he maanga ko waia ko he ana he ngoa ko uli a kalapu ko ia koe taha he tau tangata tuwalu ko maua hana tuhi tangata nofo mau he motu ko he permanent residency ki Niue. Ko ia foki koe taha he tau tangata ne whenonga atu ki New Zealand he tau ko mole mo hana a metikolo malolo sino. Kua mai ke PCA News ke whakatutala mo ulia he whahita pua mole ke hana a whenonga ia. Taha he tau matapatu mahuinga ne kua whakamauli mai he whakawhetuianga nei, ke maua fōki tau tangata tuwalu ne nonofo ki Niue, whalua tau puhala lang matai kua muka malau tolu, tunga ke tau whakawhauanga he tau tohi whenonga ewa mo e tau visa. Koe mena nia ia ne uka ke hana whakamamanakianga ke whenonga ki atu ki New Zealand, he talahau mai ulia, koe mauanga he tohi visa. Mole e tahe mahina ato maua hana tohi visa he talahau mai ulia. Mai ke he hana nofo mai ke he motu he tau kua mole, ne tohi ia taha tohi ole ke whakatuwhono hatu walu, ke lang matai ke hana tau whenonga mai metikolo ki New Zealand. La he whakaue hae ulia ke he whakatuwhono ha New Zealand kua lang matai, mai whakatupe ke hana tau whakaholoanga metikolo. Kua whakakise fōki hana tau manatu whakaue ke he whakatuwhono he motu, ne kua whakatumau hana tau tupe whakau pese ni kua mole tolu mahina, ne nofo atua ia ke he motu ko New Zealand. Kua mawhaola hana tau whakaholoanga metikolo me mitaki hana malolo sino, si kua liu mai ia ki Niue he mga honei. Wale hongfulmali me tau haulia, kua nofo ki Niue mo lahi whiawhia hana kua maiki ke liu mai ki he motu. Tō liu atua ia ki New Zealand he mahina ha masi tau uawhe uafulumawhat he tau kahau, ke whakakia hana malolo sino, mo i kisia koe whewhe hana tuanga he mga hoia. Mai he mga ho ne whakamouli e tau whakawhetuianga mawhala he tau whakatuwhono ha Niue mo tuwalu, wa manaki lahi a ulia ke mkamuka e moui he tau tangata tuwalu, ne nonofo mau ke he motu ke maua lang matai mai he whakatuwhono ha tuwalu, mua atu ke tau mga aho kua masi ke le tau malolo sino, mo i kua lata ke whenonga atu ki New Zealand, mai tau whakaholoanga metikolo. Ke tau mahina ko mole ko mai ke e whaingahua Telecom Niue, ke whakahoko halo tūlu a kupenga hila fō koe telecommunication.com. Longa tau mena ko hahai ai ki he kupenga hila nei, kai koe tau matapatunga hua ne whakahonga ki ai koe top up he tau hila, mo tau mobile data he tau telefoni. Hanei a Sariah Magaoa mo tau wala tala ia. Kua mea kia BCN News ke whakatutala mo i taha he tautakitaki mai Telecom Niue, ko farm Tukumulia he pungi tuloto kua mole ke whakamama mai laulahi. Kamata e ngahua ni to hoko i he mahina masi. Alohi ngahua ni kua putuia ki e. Mahina masi ni kamata whaonga ai mo e tesi ai he whahe ngahua. Ke mai ke kisia ai e whauru i te orikua mo e whakahanga mitaki ai nei koroa ni. Kai kamata whaonga ai ke mahina ha iuni. Si koe face one rei a nei ki website ni ne ko kamata ki si naka inoa hahanga ia ni e whaurua mena, whaurua matulituri kiki. Ne ko mailonga e moturu ke mai ki ke riu whakahanga mitaki ke face ke uaki si whano whakahanga. Tunga nei e ke to koroa fōu pēni, pihia pa wakini. Naka ia mamunaki ke kamata ni ka mori ni ko tesia i moturu to hawhangi ai ke whakahanga he to tangata kai haia ngai ni whaurua mena i ki ni naka ila katoa so kata mena pēni ni whaingahua moturu ki ai ke whakahanga mitaki ke he toa hau ni ngaro ngai. Pehe mai a farm, kua mai ke fō ke tau tangata mo i tau mga whaua, ne nonofo atu ki New Zealand, poko tau atu motu mamao, ke top up e tau hila, po ke tau whoni halo tolu ne nonofo mai ke motu. Mua atu ke he tau mamatua tupuna ne na kai mawhisi lahi ke he tau kupenga hila. Lari whakarahia moturu ke nakai hoko ke whairi kua,
kai tunga nei ni ko tala hau e mga of ko mua ko pese ni lori ha e fai nga hua poke hamena ni ke whanga hanga mitaki tō hahai e pawaki ni e tau rekua naka ia mamuna ke mauturu ke tau rekua lalahi kai wharua mga ho hako tō korahila tō pihia pawaki ni kai he mga ho ni ako whi mga ho e tese mauturu tō hawhangi e ki he tau tangata ronga e tau mena i kiki ni naka i hanga mitaki ne kua whakako hako e mauturu. Vihoanga ia ni e tau whakatutalanga ha Niue, mo tau atu mua to have Foreign Fisheries Agencies, koe FFA, ke he tufanga he tau tupe lang matai mai i Amerika ke lata mo he tau ngahua, mo e whakaholoanga fusika he tau atu mua to he Pasifika. Katoa e onesi au e miliona tau tā la tupe Amerika, ne kua fuakiange he US Treaty mai tau motu hongfuma fitu he FFA, ne putawia Niue ki ai. Ke he ngofulu e tau ko kamata mai he tau nei uahafi ufumaturu, o tō hoko atuai ke a uahafi tōru ufumaturu. Hanei e tau walatala ia. Ko Magaca BCN News ke whakatutala mo i Kipule Ainu, he mahina kua mole ke whakatutalanga ne whakahoko ke motu ko Marshall Islands kua mole mai tau tupe lang matai nei. Tahani a mena nei ne ukalahi ka tala ki tau tupe. So ai mai keo ke whakaulahi e whakatutalanga tau hanga ke he tau tupe nei, ha koe nā kai la whakaosia, nā kai osi mitaki ha matola whanoanga he nā kai whai whakahikuanga ke he tau tupe ia. Ha koe tupe nei tunga nei lai tau tolu. Hiki mai he tau kamale mai ua tahe miliona, fuaki mai e Amerika ono fuli miliona. So koe whanoanga ke onona te ke tufa he tau tupe nei. Si ai osi mitaki ka haha koa, ai tali he whalu motu poke, ai whakaosi mitaki. Si ole ato Niue ke liu ke whai whakatutalanga e tau i Kipule i tau whahe pusika. Ke liu whakatutala ke tau tupe nei. Kua mea ke whōkia BCN News ke whakatutala mo i ki he whāhinga hua whanua, toa kau mo i fusika he whāhi tapu kua mole. Mai whakamama mai whōkia ia e hana whakatoatoanga, mai he tau whakatutalanga nei ne hoko atu whōkia ia mo i Kipule ki Marshall Islands. Koe mena ni ne vihu maho nei, koe lari ke moua e puhala ke share whamitake e tupe kaha me tau whaloto e tau motu o se Pasifika. So koe ua e weheanga mo nei ne vihu ko lo tolu ke he PNA, Parties to Another Agreement. Loto lo tolu ke lahi a lo tolu ka maua, mai ono fulmiliana ia, ha koe tau motu lo tolu ne tau i seda lo tolu ne fusieka e tau tanga Amerika ki ai. Ka koe grupu ni rafa Niue ki ai koe exploratory pool, ko Niue, Samoa, Tonga, Vanuatu, mo Fiji. Ai so ko tole me amatolu i lalo hifuia. Manaka amatolu ke roll over e ni mai he the current arrangement. Ka pe roll over current arrangement koe munuina ka tu tangata osi. Ai fi tangata ka ni worse off from the treaty. Si koe baseline ni no amatolu ki ni negotiate Niue ki at least get 3 miliona. Katoa hong fumatoro e tau matakau ne whetoko atu ki he wheua futsal he tau tangata tāne me tau whiwhine ne e whakahoko ai hea whaiumu ko mole ke hea whanua aonga i paliasi. Ko e matakau ne kau tū ke he tau wheua mai aho mai tau fufuta he tau tangata tāne me whiwhine ko e tau matakau Hawaia. Tōlahi e mitaki mai whiawhia e tokolonga he tau matakau ko whetoko ke he wheua futsal nei. Ne talahau mai e matakau a Niue Football Association ne takitaki e tau whakaholoanga mai aho. Toko walu e tau matakau tāne he katoa ne whetoko he aho. Putoia e tau matakau alofi taha, alofi ua, awasele, la kepa, tuapa, hakupu, vaia, mo e taha matakau mai he aonga tokolonga Niue. Ke e tau matakau whiwhine, katoa e li me tau matakau putoia alofi, hakupu, la kepa, tuapa, mo vaia. Koe matakau ne kautū ke he tau wheua mai aho, ke he tau wewehanga tāne me whiwhine, koe matakau Hawaia. Ke he fufuta he tau tāne kautū Hawaia, tū ua e matakau ha alofi taha, tū tolu e matakau alofi ua me tū whai matakau ha awasele.
Ke fufuta he tau whiwhine, kau tua vaia, tu ua a lofi, tu tolu mtakau ha tuapa, mai tu whae mtakau ha hakupu. Pehe mai e mtakau Niue Football Association, tola he mawhale tau whiua mai aho. Whakau e lai halo tolu ke tau mtakau, tau takitaki mai tau tangata osi kua langmatai ke whakahoko e tau whiua futsal mai aho. Mua atu ke tau matakau ne kua pele me whetoko mai aho. Nā kai whai tangata ne pākia ke lea, kai kisia tola he mitaki mo e une atu whakahanga e tau pele futsal he tau tangata, mua atu ke tau atu hau fuata. Nea langmatai me whakatupe ai he whakatuwhano Niue, PMCU, Lilo's Restaurant, aonga tokolunga Niue, mai Niue Rugby League e tau whiua nei. Pena hatu tūru e tau walatala tutupu ke lata ia moe a whiawhinei, no nofo am tūru moe mawhala, do liliua tau tūru ke whileweia ke he whae te pukahau.